aha hunyemerire naha boda ningashi aha mutano ogwa district eyibanda hamwa nane ya Kamwenje wano leba eche chapa aharukumanywa nka Cyarutanga kandi izuke nguwara baha okika Kamwenje kilometers ziriho ninche tuza kubantu kutwara omu district ya Kamwenje tukoleke ebintu biri muri Kamwenje obase kumanya Kamwenje district niyeha hariyo buhereza ki kandi ebintu ebyo government ebasizita kubahereza bikireyo ninga tebikireyo icyo rakore otegamisho nanye Edmond principal farmer omu program echanga na nibiru kukikwataho. District ya Kamwenje neshangwa omuri Burengero izoba kandi nemwe ahariza district ezirmu nizikura ahabwo kuba yasya emyaka 15 eshazirwe ahari district eya Kabarole neyongera esharana na district y'Ibanda hamwe na district ya Kabarole. District egi eyina abantu emitwaro 42 enyuma y'omwaka 1999 district egi kabeyine obuhereza obwegari y'omwika eyabire eruga Kampala eraba Kamwenje etyo eza omurikasese obwe erukutambuza abantu na nebintu byabo nyamwinji hamwe na nemigugu ekabetambuza na nebyemishuburo konka okutandika n'umwaka 1999 na nokusya obwa hati enkoleji ekizaneho aho mpora kandi obwa hati hakasigaraho ebishonshogurwa abakozi tukatwina abakozi abeguzi benshaho ababiri na barugana Busoga station yegi ekeriye station ya Mani on station yazabere ziyo mu Uganda rirwe corporation hanyuma egari jo nkakoramo egari yarugaga Kampala era bahabura sheshe igenda Kasese ekikaka sheshe eruga 11 mu mwebazo era ba kashahi 12 eshaha ishatuze kiro ubundi na kabetene limiti ya shaha igenda Kampala hanyuma egari jo nkakoramo emyaka 9 nkakazureba okutambura no kubasa kureba kandi okamanyangu ebyanga bitari bimwe na bimwe obumwe bine bintu bitutari kumanya ebitutwire ntura omumbozi aha murundogu twagira ngo tubase kutwara tukutambuze omubyanga nkebyo obase kumanyangu riyale no yetaga kumanya emirimo okuyabire korwa omubyanga ebyo eche cyo rukureba aha noreba kikozire omushepu ekikoziremo eki ekipande nicyorekangu ogo mwanya oguri omumisho hakaba nta kurosingiraho egari yo mwika omuntu ari kuba navuga narwo mutahuni ya Kamwenje akabarebera aha cyapa eki amanyango enyuma y'icyapa hariyo misho ahariyo nagenderera hariho cross iyo ruguto rw'egari yo mwika kandi rushemeye kuba nakendeza speed yaba navuga kandi ashemeye kuba natwaza mpora ahabo kuba egari yo mwika teru kwemerera yakushanga mu ruguto rwayo ekyo ne kintu kikuru munonga nebasa kutomera nekwita oyine kuba no kimanya ecyanga na nebiru kukikwataho program omwanya ogu gurumu amataka kandi agari omikono y'ekitongole kandi nako negahebwayo abantu babulijo kubasa kugahingamu bakatungamu industry na nibyo kurya ahasente eziri hansi munonga nkagumwe ahamiringo eyo kubasa kuyamba community omwe abaru kutura omwanya ogu nk'abaserikale kandi aba police yareirwe abaru kumanywa nkareirwe police Koporo Achimpa Albert nagirangu ekitongole kicyaruho bine amasiko mingi ngwegari neija okugaruka nico bari kutera amani omukukuma ebyasigayireho aha ahundi aho rukureba no mwanya ogu egari yo mwika kuyabire eija ekabe parkinga aho then ezitanka ezor kureba ezamazire okura omwe nindeba tuzakiri mu operation zikaba zituramu amizi aho kwa kutwa abantu gambo n'abatuze omumwanya ogu batorekangu egari yo mwika ekabekira kunywa amizi mingi ekabeba netenga amizi ekiri kumanyisa ngo ha station yayo aho yabire yemerera ekaba etekwa kubaho tanka ya mizeji for emergency kugira ngo eshaha yona kuyakuba nenda okunywa amizi yabe parkingire takagakire kusimbura for the next route amize semeye kuba neba negiha aha mwanya nugo gumwe
aha ho rukureba eke kizimbe nyamuhango side egi no hurati okurra ororwari oriyo egi hati nibashabira bakagifora ekanisa eyo kushaba no mwanya ogu pe egali yo mwika kuyabire eija ekabe parking hano bapakuriraho emigugu nkoko kuhareba aho hariho booking office aho wabiro booking raba kwa city yawe wano kuza Kampala wano za Kasese n'ahandi kwa borgo office n'emigugu yawe hariya egali yiza upakire emigugu yawe ahagari ninga opakure aberi ahagari bagiteka omwanya ogwe ogoro kureba oguri open egiside batujyangu no habire hari main rero abo kuba ebe byome bihangwe by'egali ebyabiri mu ruguto bikaba biri side edge konka ko kuba no hareba oleba hati nindeba harumu enkogoto z'amabare ningira bakazitekaho kumakinga umwanya ogu kugira ngo bagume nibagumanyiraho babatatire meki aba bantu ababintu batanga kukwiba itakeri bakano basa kurutwara konka eki bakachukora kugira ngo umuntu abase kumanyiraho amanyengu ogwo mwanya kabaguri ogwegali yo mwika kandi shaha yona umwanya ogu nugwetaga kugaruka kuza umwanya gwago gwabeguri gukatandika kukora tukiryo muri Kamwenje nutureba history iyegali yo mwika okuyabireri icyo rakore guma because at least somebody could get his goods either maize and they could charge him a bit less than what is charged now. If one is to use a fuso truck, you find that somebody counts much. Then egali omwanya ogu akale ngudo ahengo akale ngudi ibiri egali emwe zikazibizaho kibuganiraho emwe za harubazu endize rabaho bachi baronka guduze kikaba kimanyisa ngo egali kupakira emigugu na ekaiza harubazu passenger abaho passenger kamanyisa y'abantu so mwanya ukakuli omwanya oguli nka kokuleba nko mwaro gwa Mombasa akuwa bulizo tukwate sente itamwe tukalimwa kushoma habo kugira ngo tukatwine sente oburewe gali buli muntu kagira ga sente tukatakumwa ngo haboro aboro tukabamanye gali yarugaho so egali kuyarugireho umwanya ukatunga kizibu njya kumwara muri amazu ngenda kwirima gandi galimo amakanisa gandi kakahirima nikimanyisa ngo abandi abantu bakafuruka bayigarukirayo tubasizena no kutunga mugisha twarebaho n'amabare agabasaveya batandikire kubyara umwanya ogu ehi urugendo orurabe nururaba baba nibagaruze gari kakoza Muhammadi ogwen chairman wentebe yo kubanza umwanya ogu ogwa Kamwenje railway station nagirangu abantu umwanya ogu bakaba batungire emirimo kandobwe egali ekaba etwarira abantu akasente kake owe kari kwingana siringi 13 okuruga Kampala okwiza Kamwenje kandi ubwire buri umuntu ko rugahuza Kasese siringi 2 urugahuza Kampala siringi 18 tukabanza mu siringi 3 za rugahuza zo mu Rwanda za rugahuza zo mu 2020 so ureba ngo buri umuntu we nakanyigira kureba ikibuga cyihanga so waza kwetegereza ino musigazo rukuzarwa hata kamara imyaka 20 atakumanya Kampala ari gushoma muki omubitabo nagirangu nubagetaga munonga ngwe garuke abantu ababire bagitungamu emirimo babase okugaruka kugitunga omuntu ekateke yanje tindarebereho umuntu uba kwatangwa ibiri byo uba Kamwenje hano kandi kutwabire tubuza babiri babipakira abo kuba hakija za trailer zikazigira na polisi kandi polisi ni mangu ni polisi yihanga so kikumanyisa government niyo yakoze reki yabugurise ewero nimpurira hine ibicweke bimwe babiri nibajyangu nibabyiba konka nintegata yo mukuza kubyiba kikarugerera mu kureba abandi bakora ki bo kubipakira hatoriye na wagira tobundi nanye nkashahuraho muntu usiringe bizana abo kugira ngo imbera ikatari etari ndamurukufu ngino nkabere nishaba igari kuyakugarakaho intunguka ya Kamwenje nibasa kugarakaho Abdukalim Mugisha kandi olimeya uwo mwanyogu nagiranguwe akakurira umcyangeki obwe arikora emirimo yo mugari natushobora ebikabye gari ebyabire biruho obwiroge bahe gari zikanze ko libiri emwe kairwa Kampala endizerwa Kasese zibuganira umwanya bakweta nkonge zikora crossing imwe shuma imwe gumiza mweza Kampala then hariho bwire bo byabenze kore gari zirina hariho bakweta upper class amwe na Kayora upper class ekaberi gari yekigige imwe bitanda iri mu hoteli
then kayora zikaba zimwe entebe zonka zikutwara abantu ukapa klasi ukupanyisa ega ekitando gendo byambere paka Kampala ahabwo kumara obwire hatine kiri kukorwamo abantu omucyange ikintu bagirangu ekintu ekyo buyonjo kicyari kuba munonga ahabwo kuba kamena erukoresibwa buri muntu kandi eryo mikono ya kanso eri omumbera mbe munonga Joseph Bahanzibwe owakozire omugari yo mwika emyaka mwenda nagirangu nanobwa hati esente ezi yakolire takazitungaga kandi tahwire masiko nagirangu yagaruka natekateka kuzitunga kandi natandikiraho yakomere nahatega rero tubakanshashuraga karawe akananka karasimu kanje hanyuma egare kabera tuyamba binji turapakira ibicori by'itu turabitwara Kampala kutunga mu akasente ekabera abantu bamuna akasente